Tirada tarog suka guys, nga bunyagan tinang terapya diri sa tuang gamay nga payag nga maghihimo tag kinilaw. Papahan sa bahawan ni kay presko kayo. Sakto kay ni brother ron kanindot kay ang panahon niya natin dagan sila diri sa tuang gamay nga farm. Dagko na gitong tilapia no para ato ang kilawon para ato ning testingan kung maayo ba gid ang lasa kung ganin dagko ato himo kinilaw. Taliar kay sa panahon guys no karon magkakaon na kita sa tuang mga binuhin tilapia diri sa tuang gamay nga farm. Human ta nakakuha og tilapia no ato na ning pasada na mga ingredients para sa tuang sukaan. Wala man ta kitag naay nagbaligya suka nga to ba mao kanila dato puti ato ang gamiton. Ganahan ra mabuguan ni kay aslom kayo nya nalay sili og Bombay goods na kana para nako. Og syempre diri na putan na pasada kilid sa tuang pispan para ninot og ambience ba. Pero medyo dili kayo hayag nga atong kuha sa atong kamera karon no kay medyo nagdagom-dagom pod ang palibot nya hapon na pod. Mao ni nakainod sa atong gamay nga farm no kay kung gutom munta pwede ra kita manguha diri sa atong palibot. Pili lang ta kung ganahan pa ta maglaw-oy, isda or manok. Nya nanguha na lang pud tag silispada no kay naanan po yung mga hinog ato lang po ni sagol sa atong sukaan. Ninod gyud ta magsutokil ta diri sa atong gamay nga farm no pero murag kapiki na mga sa oras basin sunod na lang. Sugba 2 kilo ba nya pagkahuman silsil diri kilid sa pispan. Gasto mo gini ato ang bisyo diri no pero ato po ning girawling atong kita sa atong pag-vlog para makasuporta pod ba. Ug makalahot tayo sa pangadlaw-adlaw ug paningkamutan nato nga maka-expand pa kita sa atong gamay nga negosyo. Binukid na gid atong tirada diri no pero kontento na ba pugo sa ingani nga sitwasyon. Kay bawo ko daga sila nang ambisyon nga makaingani pod sila kay gipangkapoy na pod sa sigig panarbaho. Kay dili ba paduli mong manarbaho no nya igo-igo ra pod ang sweldo usahay makuwang pa kadaghan pagutang. Una-una sa ubang kay abi ka na trabaho hayahay na kayo pero wala kay bawo nga grabe da pun tipid para makabot lang sa usa ka buwan. Labi na kung ang sweldo tag minimum no nya magpliti pa ta kaon pa nato boarding house pa tubig basta kay daghan pagbayaran na labi na ug napa kay daghang anak gibuhi. Samot na siguro tong mga nagsweldo wala kaabot minimum. Paita bitaw mga diskarte gitag maayo no tigom lang kita kay pagabot sa panahon mo imbis ta ginagmay lang nga negosyo. Nya dili bigod sa tanang panahon nga makaya sa tong lawas nga magsigir tag panarbaho. Ug ato ra po nang gisiparate ang unod sa tuang isda no kay mao na tong kilawon nya kaning bukog ug ulo mo ito ang larangon. Mas maayo nang nata kinilaw nya na pude sabaw kay ang kasog matukan ba. Kay kung gagmay pa nitong isda nga tong gihimong kinilaw no pwede ra po nato na apilo ng bukog ug kaon. Nya kani kay dagko naman ni mubabag na po siguro sa tong tilaok ko ato ning aton og kaon. Ug ato lang nang gihiwag pinanipis nga pinataas no kay para dali ra pud maluto sa suka ba. Perting na miya sa tong kinilaw ron guys kay gagisi-kisi pa gini atong isda nga tong gihimo ba. Timplahan na gud nato ng mga simple recados nya gamito to tong suka nga hinimo fights na. Pero grabe yung puti sa unod sa tilapia guys dili pagid lang si. Mao gini na kanindot no basta flowing ang tubig sa pispan. Nya limpyo ra pud ni atong isda guys no kay pure feeds man sa ni atong ipakaon di para sa ubang nga gipanghambog pa nga itik kunos manok ang ilahang ipakaon. Nindot na pud nga pamagi pero dili pud tanang tawo makauyon sa ingana nga style. Kay kasagaran sa mga tao karon mga rodano nya safety first baya dapat limpyo ginato ang mga kinaon. Tan-awa ra gikumot-kumot ng bahaw wa gid kapaabot sa panihapon. Pasensya kay gasa grabe naman gud pong gutom kay wala pa koy paniudto. Nya naibog mga yun nagtan-aw sa tuang kinilaw bisag wala pa na makumpleto sa tuang mga recados. Bitaw guys mga onay ta kanil laging unahon ang trabaho kay sa kaon tanawa ang paniudto tuan na sa panihapon. Ug sa kalami sa tuang kinilaw no ato ganang gihigop ang suka.